Ka Joint Action Committee kebakan tu be kasno umkyang rata cera donaskur dona umblu pratakuna kuliang borsara hadu tongseng East India Hills District. Haka jingalang balap pelong daga sengi ya community hall umkyang kelasi mekarai ban pelong daga jing pakhang surok kebaklem upor lanak indefinite strike. Ya kasurok NH6 haka tain kata nadu tongseng syadu malidor. Long baka sengi ban sedang ya kena jing pakhang ya kasurok NH6 kan sedang nadu ka kat kandai tering tau benai jeleu ajar posau nadu kapor hinga bajaman step. Bar ka GSC kan sya ban yai tang kikali kinopang kikali sipai bat kikali jo kinotok kubor. Terbaik kiwi kikali ka GSC kanom sya ban yai. Kat kum ka karwo along baka GSC kala sya mekene karai ka bating e da kan ka jing pakhang surok ka baklem upor. Ya ka baka GSC kan weng e kene tar hadu baka sarkar lem baka NHIDCL kan dachna pende baka surok baru ban maramot bahai ki thliu ki blalong kum ki krem ki kro a shilanter ka surok NH6 hakini ki thai nam chang bat kumju ban snai ki nalat ki bapaka ha kaju ka por ke GSC kal kan tu ya barok ki paiba na chosnong ki nonglek nongwan ba ki nesnok tilang bar ke GSC hakini ka jing pakhang surok ka badai namar ka jingle kuman bar bom khin snap ka sarkar ya ka dong ka thai nam chang hakman pen bhai ka surok NH6 kalong ru ka basisya ba ka surok NH6 na East India Hills District kade ka surok ba penya so ba chibun teli ki jela ki mana ka than chatai lam mingi bar ka jing sniu jing jot jing pra ka ka surok kata nadu lumsnong terter chidu malidor kalong ka balak palat om tang ki breu ka than ki ba kendu jing e hari ki pajba jong ka than chatai lam mingi ru ki ba juyat nya ka surok ki mar ka ju ka jing e jing so sat badon ki por balap sa ka met ha surok ru na ka daw ka jing thang kali ka bada ki babun kan ta ka tinga thain kane ka bu jing ma kham ta mi ki to ki kali ba ki nongpang bat ki kali badon ki temen ki khana ki khalung ka jinglong ka surok ka bu jing e bara ka ju ka por ka bu jing maru i ka jing imbreu namar ka surok kala kala kum ki pung badap da ka kti ki bala i kum ka surok klau ka bom ide shu kum ka surok national highway Minta kasih kesan terus nagalian ke JC jong ke depan tanah penuh jong ke depan ngilisin ya karai ben pakhang sedang kene jika sedang ini dalam tadi ke indefinite strike no jadi khas lagi kena klem don por kala bande sitiul ne artiyo ngin pakhang be kasih ka kendai trik namar ke jingra jing kum gilong ngilam namar ba ka ngalian ke sarkar ka kan ya uni usrok na por por nilai akren ban pembahaya uni surak isik nadu na tongseng hadu pemelidor hadu menta giklem le kalau bujing ya paiba yang le yang wan pe menta hadu prasi menta gilasa sa jam hang ne ke traffic jam indon sarkar bawan pe bawan pelai ya gini ke jam dadali ajung ngikum kena lang sedong tolong ba isai na hadu kata paiba kamtam gende national highway ki ba wan hadu peniso kinong le yang wan hadu na Mizoram Tripura Assam terter apakiwan hani kirsa kudon basa kuda ki ado arsilasi mentala prasi kene je sakut kene golong kebu jinge golong peleran ya ngikum ke state me khalia jingi tukum ta dalian jingi kum ge jesi yelesim ya karai karba ka sarkar kamar mot ya ne surak ni dalian jingi ngimbeng ya kene jingi ki jingi ta adu ba ka sarkar kan marmot ya surak adu tongseng adu pemelidor ngila banweng lada kenu kun hun ngimla ban pediang lada iwan ban yukundu pergi lada kimarmot lada kaskar kawan ro lada kam marmot ngimla ju ban misya ya kene kijing ya jingi kung paiba jong kene than bordar mar le rong kumbang idem desu ke benta jong ga Meghalaya ini den jingi sebab pala na kapor supor ngi keren pai menta ka gaya na pedang surak de lada tang saunu yu bena Julai lese kene ka surak kan setubano cukum ta nga delia jong akung Chairman jong ga Joint Action na karpar lu kumju ya ki nongilam senong hapok elaka jungi baro par kumju ya ki paiba baro paiba jong elaka narpo jungi bakin jesong bahaban ini paiba pansim mentalang par kumju karpar ya ki driver truk par ki truk anor association dan ki kunhun jong truk association bakin pentip sakit man lagi driver truk bakin ya trelang de benta unus baringi kum ki janjaksen krang ba ka sarkar kala bensutu ya ki jungi kum ki paiba ki nong ya nang yang ni yang ya nang ne bar kumju ya ki truk ki kali dedu ki barit ki baria ki bayat uni usrok takan ne kinten kumlesi dangal liang yang kamu sekretari yang kecesi ya dia rai ni si di sini karai waktu strike indefinite strike ba kebem de ganu nu jumukor la ka sarkar kamle agi wemkam jito wakan ni kecing yang i long me hagawai to unusrok i kam kani ga dong nam siang i long ba ka sunjuk yang wet snong ka janya sangkom ti yang rama snong imji do black nu ke jengkerpat ini usaha istra yang sedang ikan do kan ditrik pon nyau je para lang yegi
ba gua mempok narpo yang irok gawi bosnya bahagi usna tilang wi krelang wi nang wi oman kejing sup ba man ko serom ba kanot isi urok gawi to dini manu nasional wa khmado kejing kam haurok giliang kam te nga naliang nga kam sekretari yang ke JC nga khut were gi pai ba bai sar urok ginang song song ko mempok kadi ke JC yang i wo mi pai ba ai ka khar kan de drik na do por nyau je tag ni ten boleh sebon pasno tachra ngai ke tingkersan ke pura haji de batan ka khangsunong jong gale ka JC yang jiksha kane ka surok ka de bulung jong ka artali ki state lai ke kamtam ka Assam Mizoram reda de i pek ne kolong jinge yang i kum kinong sangsunong kamtam ki we pat ki state badan ko kane ka ri ke jong ni nga kum romba sunong ngai ke tingkersan ke pura haji de batan ka khangsunong jong ke JC ni skem bagane ka jing khangsunong jong ni kum ke JC along ke pasai so please Urang senong na liang bosara neto man ke hilang wa khadi ne leng ni strike wa yo nu sorok wa dedo tong seng wa do ni dor wa wasi ba do tete renga ka urang senong le ka chan ya ne ke strike i wa klem bu por kani tai te ten le sipol hentam ni urang senong le bilang ini buat di dekat nasional boleh sipol ngakam temen ba yang ke dalam siang lenu cerman yang kini dalam siang ke wakobare ki kaso wasan di sunong na do tong seng do gledor nga kerchan tendi telon ni ka jing temu yang ke JSC ka joint action committee yang ki het sunong na do tong seng do gledor ule ye ke indefinite strike upersha ek sarkar hanor ke jing si yang ni surok i kam kadong ora jadi pai bar sini i punyo ya ka jing teling i yo kerchan nga ketu le ya ke ka ora gwi yo kerchan go yo punyo i ka bor ka sarkar yo pencekrek ke surok hapo di por kamu bum krek ke i yang teli wam pelai de gido gido ngeri boleh sebut हो गया हमको रास्ते में और रास्ते का बहुत बुरा हाल है बहुत कोई गाड़ी उल्टी है कोई सीधी है उल्टा इतना गड्ढा है कहने की बात नहीं बड़ी परेशानी आ रही है हर तरह से और आज 4 दिन हो गए भूखे प्यासे हैं सरकार के बारे में क्या बात करें आप सरकार तो अब यही बात करेंगे कि रोड अच्छा हो जाए तो सबसे बेस्ट है हमारे लिए हम तो खड्डे से बच जाएं ये बात है हाँ जी हम भी तो परेशान रहते हैं अगर रास्ता अच्छा होगा तो चलो हम भी सुकून से चलेंगे बहुत बुरा हाल है रास्ते का हम लोग से ज़्यादा तकलीफ तो यहाँ का लोकल आदमी के लिए तकलीफ है किसी का कोई बीमार हो गया कुछ हो गया उसको हॉस्पिटल में जाने के लिए कैसे ले जाएगा हम लोग तो तकलीफ है बिल्कुल हम लोग तकलीफ झेल रहे हैं हम लोग तो ड्राइवर आदमी हम लोग तकलीफ झेल रहे हैं हम लोग से तकलीफ तो यहाँ का लोकल आदमी का ज़्यादा तकलीफ है कुछ हो गया उसको हॉस्पिटल पहुँचाने का कितना टाइम लगेगा इतना ब्लॉक पे कैसे जाएगा लोग इसीलिए बंद करना है तो टोटल रास्ता बंद करके 1 हफ्ता 10 दिन के लिए बंद करके रास्ता को एक बार बना दो तब ठीक रहेगा सरकार से हम लोग ये मांगते हैं नहीं जब तक रास्ता नहीं बनाएगा तब तक गाड़ी चलाना बिल्कुल बंद कर दो बंद कर देगा बंद कर दो तो ठीक है डिक्लेयर दे दो पहले इतना तरह से रास्ता बंद है हम लोग कोई लोग गाड़ी वाला हम लोग नहीं आएंगे रास्ता पूरा क्लियर होने के बाद में हम लोग गाड़ी चलाएंगे हम लोग तो ड्राइवर वाले तो हम लोग को तकलीफ तो है ही है हम लोग से ज़्यादा तकलीफ तो यहाँ का लोकल आदमी ज़्यादा तकलीफ है किसी का बीमार हो गया कुछ हो गया और उनको हॉस्पिटल में कैसे ले जाएगा ये तो ये सब तो कोई देखता नहीं है वो लोग कुर्सी पे बैठ रहे हैं उन लोग का अपना ध्यान है हम लोग को लेकर कौन देखता है बस यही बात है हम लोग का थैंक यू